Farah suka sangat pakai colour hitam dulu. Tapi Farah perasan kenapa hitam ni, kenapa orang lain pakai nampak naik. Macam Farah pakai dia macam dia tak naik, dia macam dull. Tapi hitam tu kan colour safe kan. Colour same to everyone, betul tak? Lepas tu bila masuk kelas, rupanya Farah baru tahu Farah adalah warm tone. Warm autumn. So autumn more like colour-colour macam ni lah, brown. So Farah tanya Cikgu Farah, okay, kalau Farah nak pakai colour gelap, tak makeup, colour apa yang Farah pakai selain hitam? This colour. Dark brown. Instead of pakai hitam, pakai dark brown. Itu colour Farah. Farah colour-colour more like colour nudie. Kalau autumn, so kalau makeup lah, more like colour makeup nudie, lipstick nudie, macam tu, orangey, more orangey macam tu. Kalau pink, maaf cakap, saya tak sesuai. Pink makeup pink tu boleh lah, tapi kena ikut like macam situasi juga. Pink pun kena pilih pink yang sesuai dengan colour Farah, colour my skin tone.